aretha kaguka ake na toci ekore ile guruma cia rũĩ you know such occurrences happen and no iguaga guka ni aswindulwo kaguka gake especially kale maikanagia nako riu ritho ri he kaguka maikanagia nako matigirwo ni mwari agithi kuria gwetagwo Saundia yes na ni maikarete nake tondu riu awakire ku ekindu free mari na riu ni mundu wina nginya wina kibandi yes ni mararete mwana uyu yes no riu nake riu Washington ritho arauga atiriri asante apunda ni mateke yes you see mwanake uyu wa kaguka ka ritho is the social media age ayari kale TikTok what have you you know internet is life within that generation riu ni ara convince le gukawe aramwira atiriri hetha gukawe akoragwo nayo aramwira since it's a vintage watch no vintage to do attend yes turu kuri ndo makona hobby ya kuiga indo vintage ona kwe mundu wigathitofu kana kahura o miruki na no gakane gagikirwo maguta tawa yes ni kuri ndo maiga to indo tu twatene na giene tu yeka musumare kana yathogotha ha maguta to sidano yes na kuri ndo meta wa kara fai maria matene yes riu ritho ri kind of person ni aretha yake ya vintage muru aramwira atiriri thaa yo ri mzao ni kuri utamenya ora uikarire githima ya bia uikarire githima kia bia mzao ino to na tithethiaga ni to ni atigire guthii iria cia majira no ni for some reason because of age factors ni thiaga ni arugamire but either way ritho keeps it as a prized vintage ni ari kindu gitwa sentimental attachment na thaa eno yake yes muru ni akwetwa kimuconvince for the last 4 months ena thoko onete ya thaa ino na tondu gukawe ri ni atara kuriukia muruthi wake ri wa gari ni ari pick up muruthi yes na itiagorirwo muno 504 pick up yes ina muno cia gudona okogwo kwa moi yes I understand there was a way they were being empowered with those pickups they since ran down yes na uogope history inaweza jirudia ni kusema tu toka hapo nimetoka riu ni akiendeirio ni mundu wa rugongo ru akiendeirio muruthi wake na ni wiriga ukigia na kindu gitagwo in the vegetative stage riu ni enda kuriukia muru akamwira atiriri ino thari ni ukuriukiria ke ni gukiria muruthi uyu gukani akinyine handu gutuika riu inquisitive aramuria atiriri ngwacio marenda thari marenda kuriha mbeca cigana ukimenya hali horo kiu makiuga ni marauga mangigura atia mzai thayo ri ndimatindikite biu ndenda kumaongatia andu moyo horo muno me kunaigana riri rimwe ati ciringi igana kana ngiri urauga igana kana ngiri we ngiri igana mzai ngiri igana ikorogo choe kigethathiaga ngiri igana nigikwihokai muguri ucio ri ni mwoka na kioha haha murumite mbeca na ke na kaduga aga samza ni na thina ni goka muguri haha we munengere ke munengere thaa oh yes na marafangana na muguri aroka ona de kuingira guikara hau mzae ni oka muguri ni we uyu tuthire na mbere ko mzai ino ikagio mbia ni nyukwa kuria kwa warabu mzai araikirio ciringi kana nende rimwe aramuneire tha aramumagaria na ndurume
hiyo sasa isikushukuru wewe. Wewe ni kweli? Bana. Nikushukuru wewe kwa sababu ya kutuwikilia. Hiyo kitu ni ya miaka mingi na mimi tetumi. Sasa kijana yangu naye kambeo hakili. Ni nani? Ni Mungu. Mungu. Aleta wewe. Sasa hiyo saa nikusaidie na hii ndulume mkule na watu yako. Ndio igana amondo. It has been 3 months since na Washington Ritho nyale kesi ya kumenya he was heavily swindled. Todo thayo yake is a vintage Omega watch. Aria makira thaa cia goro ni moyo Omega. Ege kironi kia Rolex. Yes. The Omega watch. Eyo. Uria wokire kumigira ku is an international collector. Ia dwa methaga kindu specific. Haria gikonekera. Yes. Specific. Yes. Na thayo akunjuriire kamani gaka. Ngiri magana mau matandatu ma pept zaya kinegero uria jomo ne uria jomo na kihotha ndurume ya kinya na inda cia thakame no yo moruari ne modo visionary yaragurie kanoti akuru ni kwa safirisha gadu nako ku na kau niko kararehire ke wari mwari wa muthuri ukurigwo mwana ke waruta kumbeca ici all of a sudden. Yes ndio leo Washington Ritho arauga ngari iyo arenda guthie biriri etahuo yendio anayo kiria gege. Yes ira wake guo ni ukuritwa ewe taho on what basis mukari will hear none of it tondu muthuri ni athuru tantrums muno kwa jarefa riu shugo wa mwana riu rugo gucu riu ati mwana ucio anengo mutunya ritwa riakwa etagwo ndungi kaka mwase akigua kiaria guku nu toy thayo waire kwa muthungure warutagira wira kigambithia o kinihania ni gutunya mwana ritwa okumutunya mwana ritwa ni undu wa indo iria watahire gwathungu kotarairwo uria waire muicire ni arakara muno akiyuo we okiya muthungu ri weciragia weri wina immunity ya kuiyuo Ritho oranira uguo mwana ucio igwe ukiri muici na tone ngui wega Ritho miaka mingi nduri wathie umburi ucio tondu ngia na njira the waire ari na nducokie gatherokie na ngiri igana na nuonie mbeca icio ngiciregani riu aragikirwo uria kire. Yes he stole it muthungu wake athamari akiuga thiiri ugitha muwe agucirie ki thaa akirigiria na thaa Omega watch itira raithi vintage. Yes riu nake ni muture muno na kwa ni akunjuririe muru we 10,000 hari igana riria ni amuheire 10% cia buroka yamoire commission ndairwo na ngiri hakuiwo na ngiriwo mukaso moyo mare ni kiatararia kumbe ni twakire ari na mukwa gathe kagonywo tonde bongorara atiriri Ritho ngari ndu ariukirie ona utuike ratoga ukira nginya nguci iratoga ukira riko riangu kira ona wenda yangu nayo wena kiki ukia mware guo
Wena nyina nyina ndarihia makwa matano. Umwire. Aiki amenya ya makwa ke matano. Nginyijie to ni muru wake. Ngukirihia thaa. Wewe ugiretio no urihie. Urarihia kindu waire. Wewe kwanya rukandirikania muratuire muti wakwa mbao urendia nginya ngoe. Ritho ameibiwa. Ritho alijifisio. Pwagu alifuata nini? Pwaguzi.